B'investiment ta' 20 miljun euro proġett pilota ġdid ser jara l-introduzzjoni ta' 30 vettura tal-linja elettrika ġdida fis-servizz ta' trasport pubbliku. Dan ifisser 410 vjaġġi aktar kuljum fi 15-il rotta meqjusa kruċjali għal konnettività. Kull vettura se tkun kapaċi tkopri sa 300 km fuq ċarġ wieħed. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia u ċ-Chairman tal-Malta Public Transport Felipe Kozmin fil-preżenza tal-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Jonathan Borch u l-General Manager tal-Malta Public Transport Konrad Pule. Dawn il-vetturi se jnaqsu l-istorbju u jnaqsu t-tniġġis b'madwar 70% meta mqabbla mal-karozzi tal-linja li jaħdmu bil-fjuwil konvenzjonali. Dawn il-karozzi tal-linja elettriċi huma maħsuba biex jtejbu l-esperjenza ġenerali tal-ivvjaġġar b'aktar effiċjenza. Sa dan it-tant il-Gvern kommess li jkompli għaddej b'dan il-proċess e kif sa sentejn oħra se jkunu qed jinbidlu 120 vettura tal-linja biex jiddaħlu oħrajn elettriċi. Dan l-investiment mill-Gvern flimkien mal-operatur mistenni ammonta b'kollox għal 80 miljun euro. Proġett pilota ieħor se jkun fuq dawk ir-rotot fejn ma tantx hemm konkurrenza lihom fl-ibliet u l-irħula biż-żieda ta' minibus elettrika mal-flotta preżenti. Il-Gvern qed jikkollabora wkoll mal-operatur biex is-servizz isir aktar aċċessibbli u affordabbli. Il-Ministru Farrugia enfasizza kif il-Gvern qed jinvesti mingħajr preċedent fit-trasport alternattiv fuq qudiemnet fit-trasport pubbliku bil-mira ċara li naqqas id-dipendenza tal-karozzi personali. Żied jgħid li dawn it-30 vettura elettriċi ġodda se jingħaqdu mal-430 vettura oħra li diġà hemm fil-flotta nazzjonali biex bekk ikun hemm żieda fil-frekwenzi u t-tisħiħ tar-rotot. Il-Ministru Farrugia spjega x'se jkunu qed ifissru dawn il-vetturi għal diversi persuni. Ħajkonna issa daw il-buses kollha li ħajkunu qed jilqgħu għad-domanda kbira illi kien hawn għaliex tinsewx illi sena ilu il-Gvern għamel tal-linja b'xejn għal kulħadd huwa t-tieni pajjiż u l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea ma' pajjiż ieħor illi qed jagħti das-servizz u l-domanda żdiedet kif wieħed jistenna u hekk allura qegħdin nirrikalibraw billi qegħdin noffru dawn il-buses il-ġodda illi huma magħmra wkoll bl-aħħar teknoloġija. Minn barrek dawn il-karozzi tal-linja se joffru wkoll numru ta' servizzi fosthom punti tal-iċċarġjar u Wi-Fi b'xejn. Iċ-Chairman tal-Malta Public Transport qal li jekk kif fawwissu ta' din is-sena intlaħaq rekord ta' aktar minn 6 miljun passiġġier f'xahar, dan għandu jixprun aktar ħidma ħalli s-servizz tat-trasport pubbliku isir aktar attraenti għal passiġġieri. We are really pleased to be here today. We have these 31st electric units. We will deploy them as soon as possible on the roads. We'll be trying them, and I think it's a positive and a key milestone for the company and especially for the country. We will be reducing emissions with no noise, and people will enjoy a better customer experience. Il-General Manager tal-Malta Public Transport kompla jispjega aktar fid-dettall x'se jinkludu dawn il-vetturi. U anka l-electric charging depot għawek fejdin il-Furjana biex ikun nistgħu niċċarġjaw dawn il-vetturi kuljum. L-idea hija li primarjament nżidu l-ammont ta' karozzi tal-linja fis-servizz tat trasport pubbliku biex inġorru aktar nies u nżidu l-frekwenzi biex kemm jista' jkun in-nies ma jistennewx fuq il-bus stops u fl-aħħar mill-aħħar ukoll innaqsu l-emissjonijiet mit-trasport pubbliku.